Hi everyone, so welcome back to my channel. So guys, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आज जाने वाली हूँ फूड फेस्टिवल में। तो ये फूड फेस्टिवल जो है हमारा कार्बी आंगलोंग dokmoka में है। तो मैंने वो टिकट खरीदा है, उसका प्राइस है 150। तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड मिलीमा रोंगहांगपी हम दोनों जाएंगे और आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत भूख भी लगी है क्योंकि लंच का फूड मैंने नहीं खाया है क्योंकि मैं वहाँ पे जाके खाऊंगी। तो इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स गो गाइस एंड मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह कैसे। Lalap balik maju. Betul sudah coba. Pino balik mah. Ba. तो पिहान ना हो अंतर दो पी लगे पी चम लगे lo ke la bok अंके लगे la ba phao ke phi lage oxo oxodo lage yokimo lage phao kimo mà kí choàng đen lo bộ अंके lage phao kimo và chỉ lang là chụp pha cái vàng rồi là gì đó đấy bộ ăn cho sop po hente pini ki hana thang do opo ani so ong ko ho và pangyang odi jo do den kup krai ma he ani so ani to ma pa pa waiting for the food. Oh, cholap. Cholap. Ini pilo, ini nak lagi cuy dam kali jadi pandi. Oh, ada mesti wan ada je. Pulau jo, han anta, kenon cukup pulau jo, tan bet kita pulang jo. Pangta minasang kokot, asi coklo bujit lo hai. Lahan tanang lipo. Han ki nangli liliu tau pai samna chuna la bo he na chuna la bo pai chuji nangli ji ke mola kle split polun ki ko chona na तो नाम से सामो इरी से संगे को डाल लो तब मालूम है हम लोग खाएंगे को ला लाले चुट लगा का चलो के पाए खाओ सो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे ये लाल वाला पोर्क और चिकन विद बम्बू cứ là hả ô đọc cái mũi oi istiwet boleh bang pis wet bo kenapa chicken kimung ba ha bo kimung ni moka kimung moka ok to guys Permisa kimung at flavor lebih lagi mati di bang pak ok lo ha kimung boy kimung ta ok na thon thulo yo itu mah bana sasavet mati je pila tu cek sana fifa mấy phim cái đồ bay xong rồi đây bay sắp rồiไม่ใช่สาหันค่ะ mình có chỗ nữa đây cái này sao mình chụp chi investment kìa
tiket nam det pen bang Guys, 150 bet in kejo ok tiki. Oh. Item namu nang ni nam. tiket hedi bu bang chudun mo nang ni tiket ha George tami he nam dun mo nang ni nam dun nang ji Food festival jaili Karbi tum item. ay Karbi to my items je enjoy lok lo Hi guys, so nitum achota alo. Finally we had finished our food and we are going to our market. Lang hindi po pangalan mo. Ang hori to. To. Than ela dilage. Kurang pang ni. Aram sila po na. Hano ko chok chumi. Wala kita.